Его оппонент Краснову. Ему 22 года. Метр 68 килограмм, вес 57 килограмм. У бойца 12 профессиональных боев, везде 7 побед, 5 поражений, 0 ничьих. Представляет спортивный клуб «Салах», Кыргызстан, Краснову. Встречайте бойца Маталиев. Дальше Васильевна. Төртчі қамту бойынша Қырғызстандың лидерінің чексіздікті қошу ал. 4 жұмаға болғыны 500 сом. Максималды ылдамдықтағы чексіз интернет. Ақысыз мессенджерлер менен социалдық тармақтар. Wi-Fi'ды ақысыз тарату. Чексіз чалуулар. Жоғырқу сапаттағы 200-ден ашуын телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын ақысыз көрі. Мой о тіркемесінің же Остор дүкендерінің ақысыз есім. Барына чексіз. Dur. Hey,
Şaşma, urganı şaşma. Annemler şuna. Nur tevr deme. Tevr Nur. Türkiye, kol sal dur. Kol sal. O sen sal. Öde götür, öde. O sıfır, Demal. Demal. Rustam. Son round. Первый раунд окончен. Urganı şaşma. Oldu beyler. Urganı şaşma. Tamam, esnafı. Küçüğünü getirme. Tamam, Var suya setka. Ayağın üstünde kız var. Karma. Nur, karma. Yok. Oldu beyler, Nur. Suya turbuza atacak. Oldu beyler sen ya. Aşağıda beyler. Turbuza. Nur, gereği yok, karma. Karma bağım canına. Oldu. Var suya stoyka. Devren bak. Tep dur özüne. Vur çarçaplat. Şaşma. Hayır gidecek. Dur. Oğlum lan. Vur çarçaplat. Görme, постоянно, готов.
Dur peşin dur. Boğazdan. Dur. Dur. Gelme. Boşan kutumu çıkarma. Boşan bir şaşma. Ne korktu? Раунд, второй раунд окончен. Oğlum kurtarın durun. Vur. Başla.
Basmay просто. Вот сюда, басмай. Вот. Меня позиция, хорошо. Üstü gelen gücü. Бой окончен. Ждем решения боковых судей. Все, уважаемые люди, смешанных игроков в этом бою. По истечении 3 раундов эти показали очень зрелищные бои. Итак, единогласным решением судей победу одержал боец красного угла